Inhlahla iza nebhadi by uKhuzani after iy'nsuku eziwu-63, bathi-ke i-album sihleli lapha kunamba 19 kuma-albums ku-Spotify. Iviki lesi-9 ikwazile ukuthi ishaye u-452,000 wama-streams. Masiqhubeka laphana bathi-ke ngokusemthethweni i-album kaKhuzani sikwazile futhi ukuthi ihlanganise bani-ke u-10 million ngey'nsuku eziwu-63. Bathi i-album yesibili ukuthi yenze kanjalo ngokwespeed senamba oku-63 days. Uma-ke before sibheke lapha, uma sithi siyabheka laphana ama-streams asewonke akaKhuzani ku-Spotify asemi laphana ku-90,542,000. I'm sure niyabona laphana-ke ku-total no-90 million. Iy'ngoma lezi ezenze kahle-ke from nge-16 kuyi-22 January iJola yona ihambe kahle kakhulu ishaye u-80,000 7 days. Maningi ashaya 68,000 ngasenso kohlanya-ke nezinye-ke iy'ngoma-ke ey'velile. Yilokho okwenzakalayo. Uthe masibheka-ke iy'namba-ke siy'balela thina ngokwethu ngoba ngathi ama-update ahamba kancane kodwa kwe-list yey'ngoma uma siy'thola zima kanje. U-Spotify kahle kahle usuhlanganise u-10,989,000 wama-streams. Uma uthi uya laphana ku-YouTube, u-YouTube ungazikhonfemela wona ngokwakho uhleli ku-18,937,000 wama-views. Usele kancane nje uthi-ke 19 million. Umlando lo enobona-ke owenziwa uKhuzani bafowethu ngani zakuthi nge-album yakhe. Iyona album le ehamba kahle kakhulu ukwadlula wonke ama-album kaKhuzani ake abakhona phambilini. Uma uyihlanganisa lezi zitolo zombili i-Spotify no-YouTube zikupha u-29.9 million wama-streams. Uma usushaya i-summary ukuze ubone ukuthi sekuseleke ama-streams or ama-views amangaki ukuthi kuhlangane i-30 million only 73,000 kuphela wama-streams. So niyabona ukuthi abantu basebenza kahle kangakanani-ke kule-album kaKhuzani. Kusala nje kuphela nje i-2 months ihlangane ngeyi-21 ngeyi-20 njalo kaJanuwari bekuhlangana-ke i-2 months i-album yakhe uKhuzani-ke iyaphuma. Iwona msebenzi-ke lo bafowethu eniwukhombisayo ukuthi niyimisele kakhulu ngawe, niyawulandelela aniwuyekeleli njengale eminye ekuyenzeka before. Kuyinhlahla nje ukuthi ena kuphela i-2 months-ke abantu besayibambile-ke. Ngiyathemba ukuthi futhi nomfutho nizothi uwufaka kancane njengoba-ke kubhekwe inyanga yesithathu nayo izophela ngeyi-20 zikaFebhuwari-ke. After that-ke sekuyobonakala ukuthi kuhamba kanjani. Abantu-ke basenawo nomdlandla ukuthi beyiphushe the way bayiphusha ngakhona because the way nenza ngakhona nenza iqiniso limenzele-ke iqiniso. UKhuzani-ke umfoka Mpungose-ke injalo-ke indaba-ke i-album yakhe-ke uKhuzani. Right, ukwenza le ividiyo njengale, ukwenza i-research, ubhale phansi, it takes a lot of time. Kudla nje enyameni bafowethu. Ngiyabonga ukuthi lama-update asezoba mancane kakhulu ukuthi umsunguli Khuzani usukuphi ngoba ngiyabona ukuthi ena abantu kancane kancane i-album-ke umfutho woku-stream awusafani. Kodwa-ke laba abasekhona basayibambile kodwa nje hhayi ukwenza i-research yakhona hhayi kudla enyameni bafowethu. Angifuni ukuqamba amanga, angifuni ukunikhohlisa kunzima kakhulu. Akufani neminye imisebenzi engike ngiyenze cause laphana uvele uye straight la kumele ubhale iculo each by each, uphinde uye ku-YouTube naku-Spotify u-check ama-website. It takes a lot of time and kudla enyameni but umsebenzi umuntu wayikhethela khona lokho ukuthi akwenza. Abantu beqhubeke kuhle umsebenzi kaKhuzani-ke ey'ndaweni eyi-right-ke khona lapha online-ke. Lokhu enikwenzayo kuhle kakhulu ukuthi i-album sekusesikhathi esincane ukuthi-ke ishaye u-30 million. Lokho kuzobe kuwumlando-ke under uKhuzani-ke selokhu aqala-ke ukucula-ke into nomaskandi ukuthi-ke nge-less than 3 months i-album yakhe ishaye i-got black ney'ngoma ey'ningi isazongena-ke kuma-gold status as ama-single cause ingoma uma ihamba ngayinye iba yi-single but uma zihlanganiswa nezinye ziba i-album. Bayebenze kanjalo laphana-ke kwa-Reason. Ngibonga kakhulu ngaso sesidibana kuzayo sesizokhuluma omunye umsebenzi-ke wakhe uKhuzani, uMr Mpungose.